Hello, good evening. Welcome to Eastwindow. Eastwindow na sandok sa ba North Dialogue ta chan Maibam na taram no chari. Matam-matam gi tholok pa tongan ba isu singi matang da khanan na ba semzar ba platform North Dialogue king asi thamzari ba khanaba topic ti political dialogue can resolve Manipur issue. Lieutenant General Retd Himalay koigi ngarang se Kolkata da pangtok pa symposium gi thoram amadai koigi 1990 gi Kargil war da battalion ama command tokiba koigi North East ki ahan ba Lieutenant General Oikiba Konsam Himalay na Fongdokiba se koigi ngasi fawda koigi hirang lakshin bangam jama Manipur gi tha kunjang silaba ongoing crisis se resolve to gi hai taraga di political dialogue khaktana ngamgani haiba wafam Fongdokiba masina kadai fawba haidi effective oigadono haibagi matang dani khana jagodori ba se koigi tongan ba koigi North East leri ba tribe sing se koigi Manipur da su tongan mukhalgi koigi tribe mayamam lei adubu leri ba sing se furup sing se amaga wakalon manadaba na maram orakan masisu achoba effect maram amasu oidoni aduna political dialogue khaktana hariba crisis asige solution purapna bagi amatanga raba lambi oigani haba wafam thamkiba mamang da su koigi chaliba chahi asige March ki date 7 da koigi Union Minister Kiren Rijiju na negotiation are the only means to resolve peace haba wafam phongdokiba su leire aduga koigi September gi tang ani dana koigi Sagolban ACG MLA RK Imona koigi Union Home Minister Amit Shah da thaba koigi mail amakakta political dialogue to bse tangai fade duna hariba political dialogue tongno basu koigi arrangement to wina bagi wafam phongdokiba su leira bani aduna madang sida koigi laksani gi bse political dialogue khaktana koigi ongoing crisis resolve to ngamudra haibadu matang da khanane na bane koigi ngasi thamzari po topic se hiram se gi matang da khanane na bai koigi studio da election bire ba guest panelists myam da sakdak chige ahan bida ikai khumda bo chige former acting chairperson senior advocate Khaidem mani ozabu Eastwindow gi studio da taram lokchari mathang dai ikai khumda bo chige Army veteran retired Colonel Sarat Singh oza Sarat Prasu ikai khumda bo chari mathang da political activist Dr. Haobijam Gitajen oza basu ikai khumda bo chari ahan bas ai oza Sarat tagyo lakchage oza na military da matam sangna work to biram basu oibanina oza dagi hana ikta lakcharage khogi as a kaino military gi kaino amna so harak pani hariba phongdorei ba khogi political dialogue khaktana khogi ongoing crisis se khogi resolve to ngamgani habase dialogue haisida khogi nakal ani da yanaba purakna bagi matang da tawbo oidoni adu buku gi side gi dinga si fawda khogi dialogue to si wari sana se ba yada na leiri bani khogi dimadu da chaf yungna lepaga leiri bani political dialogue shina khogi crisis resolve to na ba hona ba matam da ai lambi amo oigadra pamungi oiba opinion da kamai thamini pamung Saratan ahan maktada aina yamba Khaidem mani amasung inaung pabu ai ahan ikai kuno uchari amasung ngasi channel sida yengmiri ba khai khudim ma pochu ai ni ko nonjari hojiki lairiba problem si political dialogue na to semma ngabni haibasi masi aina June 2023 da ina khabadi jagra bani chahi amagi mamang da chahi amaga thaturung sure political dialogue haibasi da yam simple loiba yam complex loiba dialogue ni masi de tribe khudimo yaugani Manipur de lady tribe khudimo akoi Maitai Tangkhul Kuki lady tribe kunthra manga simuksi loina yauraga makoina solution ma porna ba discuss tawgodabni masi arai bati nate aduga hauji lady situation di akoi political party ki lady ba kuki ki moitara adi akoi atei siga moisi talking terms wari sanade makoi si assembly bo attend tawde assembly session bo attend tawde aduga office issue makoi online da hoji office functioning tawri kadamba terms and condition the political dialogue si por to no ma si yam khandaba ngai ni aduga peace committee su akoi committee sem gre adugi mapani fact finding committee mayam sem gre masi sem gre ga tumina loi lei gre adugi samna harabada akoi na 1 hour ki discussion ji channel mangar to da yem 3000 akoi last 20 months 3000 muksure 3000 muksuba sigi akoi solution sina kari por pungam karge Manipur da hojinga si phauda adudagi akoi na akhanga hi mayam ama tanaraga intellectual circle tegi torga solution si di por pum da ba masi aina sum khanjabada
ai ming hai tare India government na cookie ya bise khulai on seasonary moi seasonary chana ihalam badi akhoi ya soi bani thaina cookie sing ja akhoi na naga ti ngak thong na bagi khara adu thang bi badi sim kalak adin British na mo moi mu seasonary hauji British chakra matung India na mo India government cookie seasonary ga moina mayam si seasonary karam mong da problem si lo senna bane na khana biwani adusu aina hajabadi masi political solution na bisi yamna changwa process ni akhoi na territorial integrity self determination moina tali base masi de ani maksi yagda banati moina tali maksi akhoi ne issue si yaroi adagi moi core issue riba territorial dispute moi to riba false historical mistakes mayamam jon phongjel liba adagi yamni easy means the poppy plantation tawraga han hard work with thabak tawning daba adagi world gi atopa country da international body di iraga makhoi si dharma gi maming da makhoi da mateng khara phangna ba sisu yamna mong ta da mong da moina khulai minam bagi lies after lies aduni minam bagi minam sum tawraga tawri aduga hojik khwaidi phabadi akhoi gi politician singna irang si hodringai da moi political solution poro hoba natraga hojik sin marak sida kamainu poro tino natraga si yam luba problem mani ai masi hajar ka mata okay am nungai se e mathang se pabung mani dalak sage pabu kai akhoi ge lieutenant general Himalay na phungdo ki base khoi ge irang sigi matang da lenga klon gi issue amasung amaga chaf manaba miyeng da thabak toba haibasima haibasina mag da thamga da bani hai basa lak chaning se chaf manaba meeting haibasida kamaina yeng ba yari no duga karamba manaba meeting oidiro ba kamai thambini yan hamda political dialogue is the only solution. Haibisidi suyet yadingai later. Dialogue karam na tawgani karam among the tawi haiba makan duna kona aga. Prithivi the tawriba lanjau degina lepak amaga yana the riba singache dialogue the loidorini. Russia ga Ukraine ga tawripsi Narendra Modi na khamba third party man oibe adi Israel ga kanoga tawnaripsi world gi body na khambra adoga mai masa na tawbra adu tumna ba hatok na bati oiroya ba adai mutakta hojiki democracy hojiki world sida dialogue debate talk haibise compulsory ni dialogue na sason togani debate na achumaran sason togani aduga bichara toba kanana mihat pano kanana machiki kese chida chumi haibise debate na dialogue na talk na tawya sason punamakta debate yaudaba yaroi dialogue yaudaba yaroi UN semi bse dialogue tawnana bani debate tawnana bani prithivi gi wa khanna ba talk tawnana bani India government lady bse parliament lady bse debate ki ni for and against adi mark to the talk mu yauba state ka center ga ये पावर मुन्नर इबा ममता बनर्जी का केजरीवाल को का तौर का सेंटर के ची हंजन दे ची डायलॉग डिबेट आर्गुमेंट अदुना मची चंग दब या दब प्रॉब्लम नि इवन इमुंग दा मचिन मनाउ लेबा ममा मचा मतु मचा लेबा अदुगा लोइनना कैथेन दा पोट लेबा ची आर्गुमेंट डिबेट एंड डायलॉग ची चंगे imamengi ngasi ka pi chamal phu pi bunga ahing bani yamali yadrim ni yetlimni chamal pi ga nang sa si bani si de bungo ana mana si de bi pramandi yong se makaya te I tho ipse o adudi madudi pesinri te chen bani yong masa manam namipche hai dana logical conclusion la ga ho pare nang na si ai bi de yarage adu cham nang khai tang di piu dana ma du yamali kun tau cham kun tra harga debate china pot leirim ni imung da enchang na pi mapa ga mama ga ade masa ga amana hoi thong ma chaning hai amana nga chaning hai ado nga le no bo sa di le te amung je le adu de goi ba ji gi to lo phang ba dang ai rim na adu lo pa kun nang kai thuk kari kai si yen na rim se achini aduna yanan bada dialogue ai ba debate hai ba aji changi chimai khoni han bada
ya pham thu ye ne khal si yaw da ba sangsar lei be ya te Yes. si yaw da ba khunai lei be ya te club sangsar lei ba punamak si ye na ba inna ba ado he ye na ba te maram sa de ye na ba su lei ko aduna amani aduna dialogue I bisi sangya ba aduna the definition of dialogue adi what you chana ba haibani cham na political dialogue adi rajniti ge oiba mawong da format to the tong ko wari saba adu dilana idi yadre ko condition thamba yadre ko separate administration pe ge dam na haib chana thre ko dialogue yaro haibisi yade ba dialogue ta bi aduga dialogue sidi between the government and the people na ba political dialogue ki mapung oiba principle di aduga hoi government ga civil society ka chana bi yai government ga community mo chana bi yai government ga rival group lal ho group mo ka chana bi yai political dialogue adugumna peace talk ka haripse makhan si am ya ba aduna hojik leiriba manipur ki tha tarama pansubu political dialogue ki karigum mat sem chadri ba political dialogue torti nam na loi roidro Yes. lammen be MLA minister ni yawba kuki jogi nai batara du tha ko re wari sabad loridra kali no no na do hari de government pain na BJP de yaung na nang ado hari de BJP ke mayuk tele pi kari gino biren government ke mayuk tele pi kari gino no yaro sidal waram na tra aduna political dialogue ai bisida de no mai pai de khole no mai kai bu ko wari sana gadro kana umana har pa ya terrorist ng wari san terrorist saroi na no mai pai ba wari saroi na dialogue ki table de di no mai pai bam te yaroi condition thambam te yaroi ko ke MLA member o kana na haiduri ba BJP ki boss Narendra Modi government na kauduri ba adege chongwa manipur gi aji yanari ba du nataba manipur thogai ba pam da ba gi MLA mam chi akoi jati da haigunu si mete ku ki naga MLA leisu leite ado manipur thogai ba pam ba hoi mo na ku ki jo ne na haibi ga haibani ku ki jo gi tara do kawrani wara ani pate mani som da na ka jo ba nang sason ning thi jana tawdre je kam do ba tawrani adu mun tawraga pola kawraga civil society ma ko mi amuko pamuko mayam kawrani mo yesu kali ITL adu ko tu kai che kawrani naga gi ansam nongcham UNC kawrani adu ko tawdam na tro dialogue chi ba manipur government kawrani manipur government mu hundo ngdong na te biren government le ringe di ma ko gudam ni ma gi mi adu tawraga polap sana ba bi se siti ye ne ngai le te ba adu da khanari bi se dialogue chi matam sabra chadabra vida matam di hendok kharabani sai karna sarat na haibato mai junde ibdo chu pahoya ba ram chumme ba adoida pochi yanna ba honna ba matam hendok paibam leite ba political dialogue to dana de karimu ngai hidri be ko hatung na ge gadro kuki na mai te je oring ga hat pa tasing chu tawrimni ado mai te na jo heta hal aga dam ne hedna loba aduna solution oigadra adu orgadi manipur kai na khalle ba ado di hojiki chochanpu tengnapol kangpokpi asidagi hek lakpa missing da koin hatpa ado koin hairi be jaga hum chidu changbe mo nang hatpa manipur de kala de leira kaidra manipur kai che di yare ba manipur thogai re che di kuki tumna ba halusi mo ne somete tumna ba hachagaro hairi che ba adu na tragati thogai ning tragati kuki achin kuki tumna kuki habi adre nan kanuda na akogi kan koko migi meeting da so hapet lepnegi kuki hairanu chi chin kuki Myanmar de gi chang ba somda hana manipur thogai ba pamam ba su de yaw ba kara masige chin kuki terrorist sing che or militant sing che masi question gadam ne ba government India na madu Act of Terrorism ni haidana section 113 of the Bharatiya Nyaya Sanhita adu de yaw bi mutung ne mosi terrorist ne na pha na pundana tawgadam ne adu tawde ba moino thado e ba masibu prithvi ke laipa kamada China da hairo Japan da hairo America da hairo America gi state amada San Francisco da ko adu ma group machet amana praja machet amna mapung amada lan taraga adu America gi president ni yeng legidra aduna adu magi da khoi gi dimi na tabadawna ai sa su yaw na ko ai na mi oraga mayam chu oide har di yaro mi no tabam mayam ma oidana mi man ba mong da khoi gi sa su ne na tawre khoi gi lalo bane na tawre khoi gi government na tawre khoi gi jaju ukil everything mi no tabagi thakta ai gi cham cham ba humble opinion da haijabani ko
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯣꯟꯃꯟꯕꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯤꯕꯨꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤꯗꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯇꯧꯗꯦ ꯀꯦꯔꯂꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯗꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯂꯥꯟꯒꯦꯔ ꯆꯨꯝꯒꯦꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯡꯇꯣꯛ ꯇꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯇꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯅꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯅꯤ MLA ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯈꯔ ꯅꯣꯡꯃ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯁꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗꯤ political dialogue is a must tawadabu political dialogue to tawdabi wane hojiksu tawgiroi government to Indiana Amit Shah na Narendra Modi na kumbhakarna oripse masina mamit hek pangbada khodak ta loye hapta amaga hai gon no mada tum loi lao kana ngasai gi irai lai ba imai be khangna na ba macha masu ani khanna bu mamit ka thukai na dana amana makhori me pa sum yeng le ramani dana yaro ro hamdakti nang chudike hek hinjin madana ai chai pa la dabni hai be hek leptar di phagi wan na kakke achi adum lepka bu phone ba tawde ba Bharat Sarkar na Manipur singbu sanga bu lairi ne sanga de kharbu khongani hui de ga de khar khongane ba sanga gi status yauda ba tumit kang do na moron thokta bu dong u re ba hui mak to du hui to lakke har kana ba adagi samduna lakke har kana ba ado tumit kang chi di hai bangam de dana adui thakta ekhoi bu thambi dana tawbana ba aduna Bharat Sarkar na gyan ta hal tarak pa moron thorak pa do ekhoi ngai bani adu so ekhoi na hojikti makan yang tare hojikti chai kunjing ju khanare Bharat Sarkar na sida tumin lerisi karigino masi lo kota tawba yabra haibedo president rule mak lo kota taw haiba nataba Bharat Sarkar na Manipur bu yang bidrip se khudam mayam pi tare ko masi government to India da direction nama Supreme Court na High Court na PPB yabra haibana chingba bhawbada khoi tinara kadore ba hanadagi tawgadam na du joji phabu tawdiri ba haina chumain ahan thamjage okay political dialogue shidi yamna mag darkar orabani adubu tawgadori ba khogi thobu eraga simbi gadori basin hauzu ba silaktabagi wani yamna matamdi thenga bani adu thenga su thengna hausik tawbadi adu ki matik yari bani haw phomdani thamise ai mathang se oza Gitajen dalak se oza hauziki hariba khogi Lieutenant General Konsum Himalay se khogi Manipur government ki consultative committee ki members oribani at the same time khogi Manipur da leriba tongan ba furup sing sigi marakta ing tappa amasung nushina laiminak na bagi same kiba peace committee gi member amasu oribani mahakna sugumba koi political dialogue shina resolve to bangamgani hana phongdor ai base kari gumba khara koi khanga ga harakpa oigedoribra at the same time aduga koi October gi date 15 da so koi gi Ministry of Home Affairs na selaga koi major community ahum sigi koi representative sing se koi Delhi da wari shana khre adubu violence ki thabak se thadok na ba appeal tawna ba mai community da haina waref lauki bane adubu ngasi fawbadadi hariba adu lauki ba waref se amata chatna da nauzik bawda dum balance ki thabak se dum chatharaga lai bani ki militant gi site gi adu hojik lakchani ba se if political dialogue tawrai khalasi maruina kanana sinbidoina Union Home Minister na natraga Union Government na silagana sindre hozu phawa adu tar state government na akogi sinbi haina akogi arsh sobam chang da brawo homdin oza kamai thamini ahanbada akogi Eastwindow yangiri ba Manipur la ko kan uchari nang asi election biri ba akogi senamos akogi leader ani hetare akogi tamo Khaidem mani mani tamo Sarat mani hoso biri ba jan chana mani staff ni kan uchari judang asi topic si koi adum ayam na haina lak podu gumba sagi erna doni ko yes hajul lai ba tha taraga mapan jangsil aba kuki terrorist adi terrorist ma hajage ko kuki terrorist na thara iba lan tha tara pan bung phara basi hajik koi lan chi lotion bana tana ing ta pan tana kai mukhra dai koi mara tape ha basi ko habi yani bra question na mane ko hajik maki wana di madu lan jigi oiba sagi waroi shin natragana oirpa yab lambi natragana oirkado lambi natragana positive sign khara lei habdu mukti oidri phongmong chana lei nari haidare ko Delhi da phami ba ko ki parliament ni pham da ba ki manung chi babuda kuki singna dum tatana ko sukana house lawnai ngai manung chi babuda tatana dum good morning da koi bomb na nongoi makhan apha apha mayam na ngasi landa ba dum letri haidare ko an hajik lai ba issues di ngasi topic si thamai ba dagi ngasi manga sungal lai ba issue koi kumni yang kan da di political dialogue to ba habi jam thau tai adubu hajik lai core issue kari no
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣ ꯃꯦꯟ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯌꯧꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡꯖꯥ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯀꯥꯞꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯖꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯟ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣꯀꯣ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯕꯪꯀꯔ ꯁꯥꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯊꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯃꯆꯥ ꯁꯦꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯆꯪꯃꯤꯟꯅ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯝ ꯑꯊꯧ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯌꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯐꯤꯒꯔ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯕ ꯆꯪꯉꯤꯑꯕ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯤꯃꯥꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯠ ꯇꯧꯔ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯅꯥꯝ ꯀꯣꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯂꯣग ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯀꯣ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤꯑꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯖꯥꯁꯤꯗ ꯏꯆꯟ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯅꯥ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄꯅꯣ ꯖꯅꯃꯅ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯀꯅꯥ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯣꯔ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯟ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯃꯣꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯛꯈꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯟꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯎꯠꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯀꯗꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯖꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯣꯏ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯂꯣग ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯊꯥ ꯃꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯇꯤꯑꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯇꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯇꯔꯥꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯂꯧꯔꯁꯦꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯨꯗ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯇꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯅꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯍꯟꯈꯤꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯊꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯟꯈꯤꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯤꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯐꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯥꯃꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯊꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯊꯤꯡ ꯂꯨꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯔ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯉꯁꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯍꯥꯞꯇꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯇꯥꯃꯣꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯨꯊꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯦꯀꯣ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯊꯥꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯖꯣꯏꯟ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗꯤꯁ ꯃꯟ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗꯤꯁ ꯏꯌꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯥ 5 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯪꯈꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯆꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯅꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯂꯥꯟ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅꯤꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ SP ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ SP ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ SP ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯥꯎꯠꯄꯨꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯟꯄꯨꯠꯇ ꯇꯝꯃꯣ ꯃꯣꯏ ꯆꯪꯉꯛꯏ ꯀꯅꯥ ꯀꯩꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯖꯥꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯍꯣꯂꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯂꯣग ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯂꯩꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕ ꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ나 ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯨ ꯇꯥꯃꯣ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯇꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯑꯥꯏꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯇꯨꯒꯨꯝꯕꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯂꯣग ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯃꯣꯁꯠ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯃꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯣꯇꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯏꯇꯤꯑꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯃꯔꯦꯡ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯂꯣग ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ
लेगा ओइ खंगी सेंटर ने खंगी देन कोई इशू मणिपुर दा तंगा फदना लेबा लेगा से दिसिलो को दा कोई लेबा स्टेक होल्डर मयाम की लेबा सेनियर लेबा मयाम की सेनियर मयाम की लेबा हल मयाम जी ओबा कमेंट खन होन बुलै तमको मसिदा असु मयाम जी ओबा कोई मणिपुर कंजे हाइबनी अदो हजु ले इशू जे मतंग दा कुकी गा मैते गा मसागी इंडियन होम मिनिस्टर ना कोई community ani ma thon ning da ba thodo ma oina wala sing ngang hore ma no ethnic I know ethnic class ni hai ethnic class ne hai ma hore masi yo tara ga di koi question lutri be ta ba de na ma ga na ni paper ma koi thengna ma tam da masi state ki subject hai ba hore yes state ki issue ni state masi control da ko hai ba tam hai ba ya hore tam ko ai ta ga issue je yam bushang ta da mo ya ja thawai na da di center la ngang na masi proxy war ma sana la kan da masi mo gi mioi khara pusala thamo ya na ba मोगी मपाम साम से मेरा खरा चिंगो की खरा मसागी मफन मफन जरा चंगे फम बीबी यार ना बा नेगोशिएट आई नेगोशिएट तो याता है जमो तुम हंदो तो याता ताबि त्रो अदु दी मसागी कुकी नारको कुकी टेरोरिस्ट कंगुर पाबे बा मोगी फिदा खर फंगुन ना लंबी मा मसागी खना मा होरका ना मोगी पोट खन हौन मोगी बम पोर मा माने मोंग ला को मसी दी खोई मसी हा खोई उबम चंगी बको अ लेबी इशू जी अहन राउंड थम दिंगी जी इशू कर लेते लेबा पोलिटिकल डायलॉग सिदी मथौ ताई तब कोर इशू दी कर खमी नम चंगे हजु लेबी इशू जे मैते का कुकी मत खना बनते कुकी ना मैते हापनी मैते ना मदु डिफेंड तो होना मदु सिजबनी डिफेंड तो होना मदु सिजब दुदी एसमा लोरो सुय तमको अदु गसी बा उद लाइब इशू जी हजि फोंगफों छाना हानगी फॉर्मर डीजी और मा सनफगी डीजी और मनिपा हमना ड्रोन बम सिन दे रॉकेट मिशन का तब वहीदु हनकी एनआई की रिपोर्ट ता कंफर्म तो होरे हजि सेंटर के बिदुरी अदुने हेन मरो ओय सेंटर के बिदुरी तमको अदु अदुगुंबा सुदा लाइब नत्र कुकी की लोकल वॉलंटियर ने हारिबा नत्र लोकल की मगी इचम चम इनोसेंट ने हारिबा कंगु सिंग दो मसी ड्रोन बम सिन लगा अटैक तो बगी फिल्म रिपोर्ट फंगबरिना मोदु करिने गसी लौदुरी को मेना मदु सेंटर मदु डिसीजन बिबि हो तमो जेने मना से करोदा जिरी थोक am ngai tabama da angang ahunga nupi ahung hape thok ta modu mamang da adugi leiba relief camp da attack to bola ko ki terrorism guna mission halaka na mu pha pu choni da moko pha pu cha ka matung da anak ko da leiba central security force yard ta da gi police station da no me ojala kap na ku to hona ko da ojala ga retale ta siri me post do mogi mla khana na innocent ha ga ine ba moko then adu ku ki mla psycho gi mla na Pauline hokip na अदुगु मिय तरु हापुदो मुक लमन खुब्रा हे लिम तमको अदा हाइ मि गु खोय कमाय कई ग्राउंड दा पोलकिन दलो तोनी अदु हाइ बजिंग जहाना लंगाक ना सेंटर लंगाक ना मणिपुर लंगाक ना मसी जिंजा सब चाना मसी अगेंस्ट द लॉ द अगेंस्ट द लेबाक सुगारो छिलो को मुनिना मोय द हाना एक्शन को चंगी तमको मदुगी अपसक्ष हाना फर्स्ट प्रायोरिटी मोइना पोलकिन दलो तुम थौक ताई तौबुता बु लुरिबे इशू दी लेबा प्रॉब्लम सी मचिमना ओनी खतना बा नत्रगना ngасagi family amagi manungda mama chakhana bu phuna tri da musidi ko tasengna mama na jada mapa lamineren ba lekai yumu da yumu mathugai raga yumme thaduga mama da hatuga mapa da hatuga mungi hora ko pora mane tamako oda gadi hatuga mungi khale kan gusu do hana eswa logi matugi na phar da ndi pun mane tom changi tamako ado ima halaba ipa halaba yumme thara bala ba midu ko koina polgam dialog to ne tar gadi da era ko ni ya da bali ni adu bu tamu hima ba habi ko khunsti koina yemu tam da slightly yemu tam da ya manung da arugo ichero cheli tamako dei ba layak sigi sab cha ma thok to honi magi inde thara pu imana ko ana su mo pasaksha hana thamanjan ni ana laiba issue je core issue je ma ta pu sa ko hana pu thokan da manipur gi miam na one way one agenda one voice ma de ko ba chap cha free ma de ko lawmin dam chang he pham ja ai ham raun tham jagi okay am nungai se koi gi leiba koi gi thoiba crisis gi men oiba issue core issue jana khangbam changi do state government na to ya ba tabak sing so hai tare koi gi tawhoning bigi apam so koi gi lieutenant general na phongdok pirapi wa pham su thambiri am nungai se em thang se pawung sar tamulak chage pamu koi gi political dialogue habis da koi gi hana koi gi thoiba violence ki thodok hai tare koi gi violence sathari ba sing se hana level kan da koi gi khulai thadok akan da hai tare koi gi masi lepa kan da political dialogue sina mathang gi step oidoi ni masida koi gi political dialogue to basida koi gi military gi mong da lotion badi yar hai na koi gi phongdok pi basu lai de koi gi lieutenant general na adu itaraga di koi gi central force me amam di thazalai ngasi faw da koi gi above 60000 hena koi central force di manipur da thazalai koi irang se election na bagi damak tane hai adu itaraga di ngasi faw da irang di election badi ngamdri makoi na toriba roles na karino pawong kamai thamini ahan waqt da inaw na su hai khre masi state si da ihal amada nomen se mo pora pase masi akoi gi state se khara step se khara lusan kare hen lusan bi hen kare ihal amada law and order phibam se hoji law leita bagu mani state le ri basi aduna ihal
chi suspension operation chi akoi state government lo thokra su hojiti lo thokre adigi armed force special power amuk reimpose tawre adigi hoji khulai si machine gun gana binary hoji coming operation to machine da chathari adu chini ta oigada si military gi kano action budi lobu yadi harasu akoi seri da normal kano coordinate charge kuma sinadi oyara roi 1962 da Goa do operation tawba adumaina military rule ihalam da military gi khara higher ranking na tawraga totally disarm tawba cookie su disarm tawba moi underground maya moi cookie su adu ladiba singche aina last year gi May June adu da central force na nearly 67,000 aduga akoi sitor 1 lakh in le akoi Manipur security force masida moina tawram de si hojik si ihala mada akoi gi angang sing mapane len mi manung de loi lae communal suntar hojik si moina masi tawraga moina hojik akoi gi angang sing phaba hori ne ba icha sing si leba Manipur kan gi base ad moi si yamne aim si yami Manipur de gi akoi insurgency lo sen ge bama adagi hojik Brahmada moina PTF to support torga ho 67,000 sidigi masing khangin pera commando karige yori sidi akhoi Manipur de leite masi moi Brahmada hoji songna bata moi yori bane aduna masing lo sen ge haita di halamada chuse gi lokthokpa adudagi mana Himalay na masagi ojeba thiba punamak pelin banga moi ana mana Himalay na suhai ma yaw masagi thi jebo je punamak pelin banga moi abi da masai oje thi man hariba si asongi kuki gi mai demand chini mana territory integrity to self determination la ko si moi pithok panga moi haibi wani masi akoina parjana su yagadan ti india government se ke thoi te pithok ya banati moina phaniamna india government na kuki support to su kuki na tan ba khudi makti piba yaroi ba maramdi makoi si akoi lamsi gi mi nati ha mi top da piba gumne chahi chahum bo phadri makoina moina tan ba khudi mak akoi na piga da su nati moina hai ba khudi mak to goda nati moi si akoi gi kano da di yamna disturb oi ba akoi indigenous kamu da di ma moina yam disturb oi ba la na puselaki ba la na yoki ba mi gumne ba akoi ni yok da lan hi oi ba aduna hauji akhoi ni ityas mu rewrite to bu ya dori bra moina tawkiba moina lan torpa mi hat khiba angang bu hekta kaktna khotna taw mamit ko thop photo mi sanga na bo taw de thabak to khiba singche makhoi si akhoi na muk rewrite to ga moina kukui si kari mo to khide makhoi minung si po si makhoi wari sanara si adu akhoi na moida nonjar namaste kan hajar ga khoiramaga akhoi ga noi wari sara si lo sen sen haibiya tan ja du oidre ba aduna akhoi ge asobe su yam lei akhoi na matam chana react hogde akhoi laingak si yam choli aduga aina khwaideng ngapodi intelligence security labs way na akhoi ge laingak ki mapuna pura adu da hai ki ba masamun hai ba adu ngarang nan sumu khatra nga si intelligence report lakti hai Mongon de pikarate. But adu hai bu ya wana ti ba adu hai bi ya wana ti masale soibu du mapanda mu phongto ikari ai ya akoi Manipur sibu kari hai do no khong mi India de le chief minister sing si gi dagi akoi chief minister khwai ni hen bo hen ni nge madam di akoi si de puram ni na moi Mizoram chief minister why mai dai song ni nge ko ma he nobody to speak about my chief minister as parse patra ai ichani now ni ko ai mari mata ni I ni adu mina di hai biya di akoi ni che biya adi wa khandu lei ma na su kitang kanda ga dabni ai sali si chumbra sumdabra aduga aina kari ga khore di mai political gi kanol advisor thangwa dabni economic si advisor thangwa dabni ma system ko di ma koi 4 pillar si ma sa ma su detail mi ma na su kitang kanda bam toi aduna yam nuwaite ma masigi akoi cha hojik se political dialogue ama porak na bagi atmosphere se masi porak masi yam ruboi doini ira le bathap nati ko ngasi mangang hiya mangang adu ya ko te pon nati masi akoi lepa manga phasi yam serious oiba serious ni logo da bani
pangang dengan je mai wakan de lap do pangang ngang ya ponte aduna hoji Manipur gi si akhoi bu kanna bagi akhoi ne khone je bata bani akhoi machine pulap bunchalaga one body one ibung na haido akhoi one voice one body one apex body tawraga akhoi pulap tanjalaga di antaki solution je political dialogue si ila ila na pora ka ngangbani khali masi akhoi unity mo ihala ma pora pa masangi ne khanjai ai sai hajer lusin je unity hoiba go one voice jalaw ba changi hai oi mathang se ozamani dalak chage pamo ai one voice tadi hari ko hai prajam yam na pamisu one voice jalaw ba sini adubu ngasi faw da thoiba crisis sigi khogi state government of the central government tagi pirak pa khogi issue sigi man oiba reason hai tare masini ngasi faw da statement sa matam manajri contradictory of statement ngakta piri amuna khogi illegal immigration thoan bani hai drug smuggling na thoan bani so hai duga hozin amu ethnic class ni amu harakpa the ST demand ki ni amu haurakpa da ST demand status pu hairubadagi ni na amu haiba adu taradi union government amadi state government ki anisi marakta tholoi be statement sing se usapau iman manajri adu taragadi handak ta form ki ba khogi winter parliamentary session da so khogi Manipur gi issue gi matang da kari bo wa ma ta khana ki de adu itaragadi laksani ba pot se who is ready to control the ongoing conflict have a question in lai pom ko mai thamini hojike hai chine khoi sida pum soire ba aina khara hen na hai man bra mi yam ta natre hari che yamna nungai ta ba mi di man ba mi na ta ba praja mi na ta ba sarkar mi na ta ba politician mi na ta ba lalu ba mi na ta ba bureaucrat pulap na ai su yaw na onin na re ba si karam ba le pak praja da ai ngasa hai ra mo hanjin jara roi West Bengal ki praja na tram do mamangai da na pa samangai henga pa na tro mai hong ge chawri do ai khona ngang ore ngai chatra ga yaw ringa da chei nipu manga gi mamang da tauge ba ko lam hen be ade ba sarkar na praja ge ba yaw da na ne pe samanga tram bara hengat pagi da mukta Kolkata chi pum chak cha ya ba madu style lu matang khoi longna rakhi bana ba aduna adung ligi leiri ba praja ge thak tu da adu mal leiri ba lai pak tu gi chief minister gi thak ta se mi gi haja khona apabatu kal u na te kan ju kal I joti wasu gi thak to aramu Mamta Banerjee gi thak to aramu DMK gi Stalin gi thak to oyo Kejriwal gi thak to oyo Bihar gi Nitish Kumar gi do oyo JDU की चौहाई के ना अदगी BJP की चौहाई के ना मोई लिंग उत्तर प्रदेश की जो के अतिदनात की साइज दो ओयो मोई जो चप चाना तवे आबा कोई की दा आमत तौद्रा कोई तो लो सी चत्र आबा लो सी चत्र बनी ना कोई पुंछी सिरबा कोई की हाईवे सी नपुंसक ओरबा सोसाइटी अमा हानदि गवर्नमेंट खक्ता हारमी अखोई सासु यावना नपुंसक की साइज द लैरेबा उकिन मयाम द जोंग चाइ उकिन हारो मयाम गोर चाना द हारि नोइबु करि तोरि बिगे अइसु यावना जुडिशरी न तौ याद्रो ngara atop channel amada paujel saubuna asipuna mak laipa ki punam le kan da judisyari na kadu wirige haibe du da aina buti khumya ba judisyari na loina to ba ya banate judisyari na Manipur government si sindo ga du to na haibe ya banate Supreme Court na khwaidi chawrab court na do haibe ya banate that but constitutional machinery breakdown torabati ko na khut thingjin babuti ngamya ba aduge ngambadu da aina suppose tharen khalor Manipur government si bana phel ware aruga hoji ke hari be affidavit amada list tu se state sarkar na tok jaga dam ni lor na ju kain to ngamdre aduna central government na masi Manipur si lokshin na ba order ama read ama tharaga madu home secretary direction pibiru haina thami yaina ada hade mani da hat ke haroidro nangna khoi ge government lai na center da khut thing lo hai di president rule to hai di natra aina hat ke hai di na ba adu pote adu da la ka di na ba aduna khoi che lo na sa har ja khoi hum hanu se kana mon mot khena ba malam ga ni khelate political dialogue si necessary ne se kanona su hai re adu kanona su sarat na su hai re Gitajen na su hai re to budu sai ga hai do ai su hai ri ni political dialogue te to gadam na du to gi manung du da hari balamin tu hen ma tu takai ke gadam ni nong mai do lok thok gadam ni aina ai gi londa da hai ba sarat na sarat ki londa da hai ba lok thok gadam na ba karim te yaud na tung le kan la kar kar no hai na rip se hai na la gadam na ba adu Gitajen su yete sarat su yete ba adu khulai gi wani
हाना तौगेदौने डायलॉग तौरगे ना हायरबोदी गवर्नमेंट इंडिया ने डायलॉग तौरगे से खंद्रियबा खल्लगदे कर्नल कनोना लेफ्टिनेंट जनरल हिमालय ना हाइद्रसु याइना खंदबदुना तौबु चुमी हाइबनेबा अदुदिगे हा एमएलए सगोन बेंगे अदुना तौबियो हाइसि तौदबगिनेबा अइने दुम लो कोर्ट ट्राई तौगेना खल्लियबा मणिपुर की लेरिबा सिचुएशन असिदा भारत सरकार ना खुद थिंजलगा डायलॉग अमा तौननाबा होनाबियु डायलॉग तु तौनबो होनाबदा डिसाम तौबियु टेररिस्ट हाना थिंबियु आइन की ओइबे एक्शन हाना लौखलु अदुगा मदुगुमगी डायलॉग तौननाबा गवर्नमेंटना कना कोर्टना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा डायरेक्शन में पीबा ngambra पीबी याब्रा यासु यायबको खरबुदी इराय लाइबुदी नते अदुगा तौबो बाय खोना संक्शन बे यायबा अदुना हौजिकी पोट सिंसिदा ओचाय हाइगी बना कोइ लाइन क्लियर ओइदबदि यारोयबा वारि सागदोरि बिदु वारि साचे आइन ममंगदा हरमे अंडरग्राउंड लालोबे सिंगा वारि साचे हरगा अपसबा थमजिनबा अदगी पंजाब सिक्योरिटी ऑफ एक नम चुलेरमिने हाइदि बोम मम थमजलगा नंग चंग वारि साचे न सुमाय बसु ओथो अरोयबा हाइदि बोम गुमने अपसबा सि थमजलगा नंग चंग उ सरेंडर तौरन को थांगलो आई फाबिरो हेबि आब्रो अदु लाइन क्लियर ओइगदमने अब नंग चंगपदा आई करिगममता बोम टॉप अमता थमरो लाओ 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 नंग सुती थोरपदौना यावसंगी नपाम लापदुमन तौरना सामगा छु तौरीदना अदुमन तौरकांदा यागदमने अब अदु पंदु थमनेरगा वारि सानचिदे हारगा एमएलए तरा दुदे एक्शन लौदबा टेररिस्ट सिंगदुदे एक्शन अमता लौदबा अदुदिगे टेररिस्ट पु सगलिबा कोतु हायरो मोतु हायरो एलटी आईटीएलएफ हायरो असिगा कमाइन इरलाइन सानगदोइनोबा अदुगी पोर्ट अदो अना हाइबदा आइगे मथम मका ओनमी वनि मदिन मसाना हाना लौथोखिगदमनेबा लौथोगा करि पानी व्हाट यू हैव गॉट टू से नंगे पाम भायो हाइदि न कंडीशन थम यारो अदे आई सेपरेम से हे अदुम यारो सेपरेम से संगे वारि साबे यारो अदगे आ कोकिलो नमक से तुमना म हातो आना कुमिते न हाइरन खलसे को ए अदुसु यारो मपनि चंग पदो लौथोखिसि चिन कुकिएदो मुथत किसी तांथो किसी अदुगा एनआरसी तौसी अदु एफएमआर अदु चना हलोइसी अदु तौसी मामम लेरिको छमन खासी लोय याय हाजि बखर दु तौबदा छमन खाबदा एफएमआर दु लोथोकपदा नत्रेरगा एनआरसी तौनबा कोन होनरी हाइबिसना कोइगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर गना यामना तौरे ना हाइबदुदी कोइदि हायन निंगदेबा अइगी युमदा इपाय माना अइगी थंगबा दुदगी मी चंगचल सन चंग एन समन खाबदुबु अइगी अखोय फादरना अइगी दमकता याम चावरब थबम तोवे हाइगद्रो इसा थाकपन तब इसु थाकपन तब इनकम लेना बपोट अम चिनबि बचु नतबा नंगे संबल खाबिरमनी अदुदिगे सन चंगकपद थिंगनाबा मी अतोपद चंगकप थिंगनाबा एफएमआर दो अदु लौथोअबनी अदुनदे कोइ याम चाव थबम तोरे अदना सुंतौ तौदबनि मचा माइबदा कोइदि मोदी दे चामगा मरफु मापल थागतन लेरे अमित शाह द थागतन लेरे जी मसामन ताबने मी एफएमआर दो थोपा अदे समन खाबा अदे एनआरसी चनन दि तौबु तौमन दे हरिमना दु बाबु ngमदर लेरिसिनी कुकी जगह ददि यारोय अदुगा नागागी जगह ददि यारोय अदगे मितेगी दसु अंडरग्राउंड सिंग करेक्शन मोइसु हाइनिंग बले रंगनी हम चंगथोक चंगेंद याद्रे खोत्रे हाइबन सिंगबा असिदा पजना पांगथोक ngमद्रि बनाबा अदे एनआरसी चना हनब ngमद्रे एनआरसी चंप चै का चंगनी चै कंपम चंगदैनि असमना तोरा सामगा होजि फाउ लोइदे 2019 दगिना होजि फाउ तोरपचिदा लोइद्रि अदे एनआरसी बु ngasi तोरगा हायन तौ याब्रो चुसानपुर द चलगा तेंगनोपल चलगा कांगपोकपि द चलगा गवर्नमेंट मेचनरी सिंगना नंगी कनो लौब खोटपदु हेक्ते यागद्रो सिदा इम्फाल द फमगा यागद्राबा अदुन से मंगा तरा हेन चंगद फोनेबा अदुबु प्रोसेस सम हौरे हाइबो मबो फैयबको अखोय हेक्ता सरकार न हारिंग हे यादे हाइब नते दंसा हानि की बदु मान अखोय की सरकार आइगी इनाउ नुपा बिरेन आइगे सलोन रखपा सिंगजंग पाइबदा अछिना माबु सियनबा मै सरकार लुक्थोपा इ पांगद्रो पामोयबा अदुबु तौफम थोप तौदे हाइबिगे दमक्ता मानथेमदलमनिना विशेषोटा हाइबलोंदा दो अगोंदा हन चेस्टाइजमेंट वादी वारकपा असाउबु उलगा वारकपा थंबाल थोंगी चफुबु काइनब यैब्रा काइनबदि थाब नते यैदि यैयबको अदुम हाइना श्री बिरेन चिलनाउ मरु मपांग लैरिबा सरकार पाइरिबा बीजेपी पुनमगा चे मछि फहनिंगबगी तोहनिंगबगी
Hogalo Hibernami, Hogataragati, BJP Mawalute, other CMO Alute, other day Queen Toy Tokpa, a going on by Abangang, Hini, Lowy of Login, what Tribongang and Nang Chini, was about the Hogatana. Aduna, I know, let's look at the hanging himself. Punama say, Vetajana Hiba, Colonel Sarana Hibitachumi, line clearly or you them. Adubu, line clear or you do himself. Government of Indiana, what is Sasi? Political dialogue to see a higher bravo. Hide Chumnagi among the town, Humari among the La, Mete, Mele, Mete, and Sijine, Naga, Mele, Cookie, Mele, Sukarino, Sibo. Moina don't kind of Papa Mabanine. Lan Gidi, separate Gidi, Cookina, Putodine, Mangi, Amachana, Hibadu, terrorism nate, Adu nate, scheduled type, nate, Amamanate, ethnic conflict ni Hibisida, separate administration, the Laurum Dreba. Moi the Chairperson Meko, Amachagi, Home Ministry, da separate administration gi pin and number Kanabigi Portugal, Hoju amongst that later. It's only much more now Kanaban Hina Lodi about to say, Kona Saudi, nothing Tiedna. At the separate administration, it only what is Amludodin and Hideba. Why you enter to Remontali, meditation, the Aridorina, Gassin, the Aridor, Logada, Hideba. A Kashonate, Terroriski, Nate, ethnic crisis, Amarum, the Madu. Aina Kanmada Madu Pay Habanate, Aina Kanmada di Cookie Dimanchi, Moina, Loganda, the cognizant slow there. Memorandum the Pirum Gadi, P. Cookies or Council to hire, MLA Tarana, Metrama 2023, like a separate P1 at the press conference of Maibam delay, Madu react to Diaba. Madam D. Community and the Kanabani, Hibernina, Cookijo, Kogi Chepre, and Mrs. Question the arise to Deba. Maitena, a queen Marta, China, Haitare. I go in Pihening Bagi, di Nateco. I go in some 2 minutes center of the Chepre, Mrs. and people the Yaduribro, Guy Pihening of Zalo. Aduna, Chepre, Mrs. Question, Jaco in Hironusi, Government in Dana, so Kandaba Mali. I am one of Corner Harapan Hojimuki later. Aduna, Sarkana, Line Clear, Nupa Tokna, Chap Chaba, Tabasi Tohanba, Adu Taudragadi, a quay Praza, a coin Chap Chaba Praza or Aduna, I'm going to having a situation June 18 style chair, Changba Machanga, but Sarkan Mikato Naba, Biren Government Hogdopa, Tananaba, Adu Kumbakan or Ladyba, Narendra Modi chair. Hanuman Macha, Maya, Mamma Coin Putoga, daily the no Mum Changaba. Adu Torkanda, Adu the name and Casey Kadam lady call them Motu told the Motu so I can hold Doctor me. Nang the religion number two no party to BJP Kadori. Politicalized over the BJP in the Sason Pai, BJP in the Central Pai, Manipur Pai, BJP MLA Tarana, a home support of our military and Mantri and Yauna. I was a prayer, Mrs. Hibani, Cookie Nahana Haideba. Cookie Nahaide, Moy representative, Minister Aniga, Moy Tareka, support of home Makana Hibanaba, Hana Kotu Nahana Haide, official in Haide, may home the Gina may Trama to walk there, Bahab Tanatana, may take you, may Taba, may take a move, depend on what say Gitajen Habido, when attacked of I couldn't depend on what could you mean, and Jimmy, but not Tabnina, mean Kobano Tarakudani Tajin, told him never go. Ado, me trying to 2023 degree, separate administration and official or na, Minister Ani Yauraga. Manipur government gi chama da tratruk sokpa thokpa 16% oidimni ML Minister Anisina aduga ML tara sina chama da tratruk point khare hanba percentage oidibini Manipur government itself cookie terrorist ki representative yauri banaba achi khangna ayana yabra yadabra mantri ani du chief minister gi collective responsibility haidana constitution da haina collective responsibility haibadi adugumba mantri mana katokaran tawbuda aramna thabak tawba amangba ma yaurakpada mantri punamak chenthadorimnaba aduna chenthadorimida chief minister na natraga union na prime minister na nang tokpiro natra toktraga na lotho aduna president da adu state ke na governor da ma chi lotho natraga nang na sahanu to haigedamnaba to so haide am so haide mantri ani duna usita dana biren nawa lote haibu natro nang metai gi chief minister ni me ohum gi nthindagi existing government na haine
ai yauri ba existing government asina michang changa koi cookie gi chingi adumba mantri MLA pastor aduga IAS officer IPS officer pastor satra government official amata leibe andre haina aduk thina haiba aduk thina communal oiba assembly ki disqualification tok puto une criminal act oina community amaga yang thina hanbagi hani ki section dana 153A lutuna bagi criminal conspiracy abatement adu ki port adu the seng na taram ni kana no ba do ITLM na hande ba ko na moina haibu buti oiram su kuki khoi Manipur ki BJP ki mantri na tori me ba ada mantri do kuki oiram mi kuki ki misang ni haibi ge wana ba aduna government of Manipur na janta ba phai adu janta dragadi praja mayam se khoi mam pundana hanuman nam se meraga Delhi da noman bataya thank you okay ai mathang oza Gitajen da laksa ke oza koi gi agenda aspect ta ko union home minister na pikip interview de so koi violence kharam kai hanthare aba statement am phone ki adubu violence hanthara bra habadi adugi thangna ba mikup ta hai tare ngasi faw di attack chatharak padi dum leptribani adu itara gadi violence karam ba mong da hanthara inu haiba question ama su leire aduga magna hakip se ethnic class ni haina phone do ki adu itara di state issue ni ethnic class ni hai tara gadi ethnic class oi tara gadi mathanda irang se dum lepcha ki bese ngai doira aduga khoi gi hojiki leiriba khoi gi crisis da khoi gi irang hauraiba group hai tara ni irang hauraiba community sing sa khoi state government amadi central government na khoi gi bot haidi government anisina hai tara khoi pulla kan da khoi gi hariba war hauraiba group se hana tackle to bam se changdabra ha wa fam dune lai se kamai thamini ga chan masi thonangani ngai di oi do pona mani da adi union home minister da khoi nang hangjani dina ethnic crisis ethnic class hai ba ko yara ge ba ko kai thu ino ani to ko phunai no ba adu thijala habi da ros ki ko yana poto mai tai na ai chu jam bu mun lu gen hai ba gira adu kuki na kai lam lum ge ani to ki kharai to ki maram do ngasi in home minister ma to speech to pribira ba ni na adu ki ba vision do ani kharai ri se kai no mo development da parent da bagi ta kana mo development kai ko khara wada bagi ni na ha gira na ta kana kai mo khara da mo parent da han ta buni ha gira ama da habi mo region bi mo ko da kan pete without region pi da na ta hajin ba di na bo adu da na man ko question han ngai na mana india gi manung da 0.1% drug ki wari kateram ta khoi le heloi ko india ji am kin ne ba le ba mo ngai Manipur da Jujabu Eshigi, MLA Hana from DG Ramba, Ogi Karana, Kogi, Ellen Contena, Popisi, Lay Pazavita, High Putu, you know, Homo Samata, Zakuna to the last people. Ponton, she say, yes, and Nicolas, I didn't even chan. You know, on your Prime Minister, Nasumangi, Asalaxmi, Mancho, and Pantuki with the Jew, Man Highways in Northeast, Hana Ramba Kogi Kasagi, Kogi. Yamna sativa iho haitare ko kudum na khogi crime gi leta kana sai kudum any kind of musagi issues ko yam hanthare yam ing tape ko yam hai husle prime minister ko then et lungan ba you know home minister hai si itli class hai ni pramane hajik Manipur da periphery e no mai kapi ba no mai ka thare bom ka thare ba jibu asi irang yeme khudum la na to itli class hai ni na do kuki ga mai khana bu choksi da khana ri hai kali men khana bir ha do si thambiro miyam da question thambiro na na ji hai na sa ni do kai boto adu mu sai ida ko hai ni dina lo shela ko ko issues na kai ko yak tu na kara lakshna aba ko yam thulu lo shim su ko ko so ko ji ko asu na chu mara mara so ko mani du yam le thi na mu issues he sai gi ma sai di yam ne mu do budi man de chan ko maram di haji cookie sing gi mu ta jale mu gi mission ji di cookie rebel kangbu ko chu do yaw do ba kangbu lu ra da kangbu khara trampo da bang da newly form tor kan da mu tungan ba brahma da gi lam khara including India and Manipur ki khai yaw kan da ko gi brahma yaw na mu tungan ba Christian country ba sharing intention ji am chaw na mission phunga le ra bani Bangladesh yaw na ai ta shu ma yam ji manum da hali khudam na se issue khara da hagana yen kan da ai ko gi 1917 1919 ga na cookie anglo cookie wa hai ri phum je ai ko bamang da RTI thara yeng lo da Ministry of Home Affairs na madu leiti hai adu tamo leiti hai se Wikipedia la ju ba Google search yen kan da di sumai hai ri the cookie rebellions or Anglo cookie war was one of the major tribal revolt during the British colonial rule in India. It was a rebellion by the cookie tribe in Haib. See, me masas history is a promote by the bloom the whole eba tamako. See, I could riba
laya ki lay bi ni minister MNA sing ta hai ni ko chan ko mo da na ko na bro ka sha ni mar ta lay ba commissioner lay ba adagi whatever any kind of shan mari no ko ni da oi ba kangu sing na Manipur history la phungin ma se phungin ma se masi correction ta na ba ta tum thor na ba asi ekoi kai ko ta le ta ba ko sim la ta to re ba ha ju dai issue je lo shan ne khala su ne masi gi anglo cookie war 1919 se Storm movement nung yung kasi kung kuning yung ngayon siko sino wato wala kini yung ko adun na handaki matang ko hajin na Manipur si ing tapa yam ing tapa pa sa talaga di cookie na tawai ba ki thong da sa asi da hamna tre ko first da cookie ga paite ga second da cookie ga hung laga ga third da ekoi paite dum no sa siko adun leiba issue ji matang sana cookie gi leiba structure sa ekoi as par say hangga na yang kan da sab sab decision hung tang hung thoga di jan ko Manipur se thengkang khulok tha cookie haro ani khoina cookie na amuk atoma furu masa mayam ko konchil machine am da masa kaya ma tamo nungsi ko na ta ba nungwe namaga jak ma ta ga konchil ga kien khol ga ko thami ko mu chi ju heng da fa na ato crash ma thoga la mi machine le ai tar ga di issue se ma ta ri ko issue ji ko na yang da position jan ko na ni dina cookie singna say Mizoram chief minister na masagi vested interest da mai cookie interest wa kala ini tra pitri mu tar ma kala ini adu kai ko madu hayam do reply ma han to pudi aba tra hadi mun na ga basin na ga wa se sang ma planning ma na thamo ka ha le ba ne adu chujampur ji ko na jai chujampur ji jaga khala di Mizoram western Mizoram tha da na welcome to Mizoram tha da na ya ma thos na to le ba ne bisin jan ko shugo mo stage jor ga ko le ya ma le na ai ko gi broker usha sin ju ma adagi khoi le ba sai IS officer ni mai ta fa ko le ni am sun mo sa gi to hon ko responsibility do lebak first lebak na ko je thok ta bani ko na jeri se sigi lebak si kan bo ma ta ta ga di ko cookie gi di mo gi to hon thok to hel abane si ba sama drug pijera ga drug la lo la ga drug thar ga nam le ba ba sun ko ko ji mo di ma thok to hel abane ta mo ko ba sing wa thok no thne ko na ba se ai ko gi le le ga si gi am chok ta te ne adagi manung ga praja mo ko ke to jo ha no do ai ko no tu no do report ne mama ga thami yo khilla ai ko sima tamune si sima tamune se ga mang thami yo ponda ai ko ibaja ga ne ba aduna ni home minister na confusing le ba center na tat na ko praja confusing le wa hai ba se ko hai bi no den la yak ni ta fa hai aro di la yak se ta chata bi ni ko chan center gi di last moment da ko Kasi ni istri kita ni kayo to hayo gana. Thok ga ko ma se nang thang nan ni ko. Sigi hayo ni ko. Sigi policy ji da sigi stage ya mun na khan bi ga da center na salary ba sai chu ni do pai ga. Mo na thong salary do. Apa mo ga na mo na ma pa mo ga ba. Phala ro ha na mo na ung ko se khan ga po se. Masi le video por ke leaders ni masi mun na da ye sobi ho khum je. E se ro tham jogi. Okay. Yam nungai je. Ai lo shilak pa se ai kano ozamani da conclusion point jo na tham zarage. Oza hauji gi violence ki matang gi do violence handare di hai adubu ko gi hauji fa da kamal babu se michingora ga lai bani. Magi langna set am ta khangdri bani aduga ko gi hauji ga handakta ngasi pass out tokiba ko IRB gi 10 amadi 11 IRB gi so ko gi by road ta purakani have matam da ko gi parents mayam am na habi dare ko gi nungnang ba fa ba ko gi safe oiroi dra have gi mi pai ba fa ba gi fa ba da ko gi masa na private oina ko gi lakna ba gi aya ba PBU have wa fam pau thami bani adu daragadi hauji fa the violence handare na union home minister and Harry adu Manipur da di violence hanta ba gi pau di laitri adu karama mong karama miyeng da yang kana violence hantare haribon adu tari violence hanta da taragadi political dialogue shi kaya mo yan effective way da papong conclusion point thambi am chumida ai da ko ge hoiti am khana rabanina government of India da so bebar kai da be question later Amit Shah ji machin thi number 1 ni with due respect Amit Shah ji nang se you are laya machin thi ba aina haidra so laipak prajana khangya ko me kon ma panda lakpa Manipur da lakpa 2023 gi junna ma rani ra hangi bedo adu da gawati da me kon tare tagi hanna hai harabani Manipur gi si ka chunate ai chaka dauri waje gawati akar Manipur high court na taba ST gi matang da taba recommend to gi badu gi tawbani hai dana hai re kharle raga parliamenta Madu chahi du da tawa parliament session namada Myanmar bhayong chingna Manipur da sang pada magi geopolitics da Manipur gi praja singna maite chingna adum ba moi thawai wajaba khochaba malere mapan gi mi yawe mo haire governor
weekend so high gare aduga external affairs ki joy shankar na so UN da karino session amada Manipur mapan ki khul yawi hai haraga amuk Manipur ki chief minister chu machi terrorist narco terrorist na tawbani aina haraga chu mathang la kan da amuk ani ahum terrorist ki amuk na tre aduga ojike scheduled tribe ki question ki na tre na chu nate adu na tre adum da kaim haidraga ethnic class ni separate mission tan bigini cho haide ethnic class ni ai thu na resolve tor ni haidana karino newspaper migi kano television media kano ma da interview am da haigin na ba adana machin thiba Manipur government se do ngai re ma ge chauba mapu dan machin thiram ni mo cho machin thiraga amuna aduni mo hai amuna aduni mo hai amuna aduni mo hai issue amata chumna thammangam da ba aduna sai core issue hoi je core issue se karino hai bisi koi sida khangmina da pot am le re ba aduga amana sai unity koi pun mo punya dam ne se ai so hai ra me ai ro ji question taw re pun mai che kari gino si single se thangna no koi mam pun chi kakcheng da supulli dana tin throk amale ho da moina ngang ne ripche aina khangbadi na te londo mai ai koi se da tin throk chobom le koi puna na ba ai koi liching amaram changchi hai da amada kak tawraga mai leadership na hai bisu yadana chawgraba tin throk ama kakcheng liching amaga chamnga marphuna thangye ba yong gisu san gisu salup leidana san gi salup liching ba aina man chatpa mafam du mayam chatpa yong hui gisu atheng bada mamangai da atheng bada marangong je khon theng na halakpa kan hui ama ani ko kong ma da manga tara kun kutra nakan ni tawraga moi gi leadership ki makadi illeba ai hui gi chuna karino mi oiba jati ama oiba khoina khoi ge leadership se masi leitreba aduna pullu haibisida punpham amati thambata ba jcb si inbegi gari si inbegi khoi mamung ta punne inna si haiba ma adege khoi delhi da punna chamina si haibige ama ai khoi chusanpur da mi la ama chalaga noi lan tawra no kuki noi wakhan taune aidana khoi mi la ama chase adugi dangta mayam punchi natraga delhi chalo haiba man tawse adugi narendra modi hodo che adugi punchi punna na ba subject matter ma han thamgo ba adugi di irai le ba ama jo haini semina sa jo haini opposition leader ai khoi mayam punne da bani jai haraga loira ai khoi mayam pundu ri to karigino Delhi de so se haibigira Delhi cha se jipun mamu yarim ni ne prime minister je chief minister samchung council of minister na chatana sa Manipur je chum tawre na haiba ngamde ba ai ngasai ge nana pangma Kamal Babu gi do dum ga haige na Kamal Babu 57 mountain division da mangre si yana ba yadre 57 mountain division ki GOC do moi de Manipur mateng pangna ba in head of the civil power da lakpanina chief minister mangna hairoi ma gi secretary amana oh Mr. GOC is designed by the honorable chief minister you please pay a visit to the chief minister office for a cup of tea hai ba ma chalo oidabra yes adu dege amuk se henjalaga Mamata Banerjee gum ba oradi 57 mountain division ki koi ba se GOC da hairam maga kano advisor security ki aduga DGP operation to GOC da so haigi damni haibada yaroi dabra adu khudam di Alimuddin haidana chief minister MPP ki sangna hairo aduna rose kauba okul gi nupi macha ma BSF na ijan mangali aduga hatu I haibe sida matam diga IGP matam du IGP na pui IGP adu de mai BSF ki personal home do pharo haibe sa asi di phaba yaro central government diga ya bu adu de nangi bila en lokto tatpudi tateko nangi bila en lokto aduga yaba ya dam nang bila thajab je chummi lali do ko na che inani ai sa ai phajarage haraga nungalaga moi ohum du phaya ba aduga asomda central government da tapam thokpo khotpa du ti tawramane adu di khangdre adum haina GOC mountain division ki GOC lairi bas bamni natro mase india government ki wana Manipur government da yengshin bo na lairi ba lo CID oina natia ba Manipur government da mateng pangu haibani na aigi aini tatana aigi escort khara pireng khalon na train thoe aigi escort ki command to bo khotpa du Manipur police na Manipur rifle na ko Manipur government na to du ne ba but aigi yong da thokdok ama thokpa kan na commander dong talawayo aigi escort ki haibda sa change la kana ba
GOCD कोई चीज़ मिनिस्टर ना हाईवे आपने तेरा हाई ना हाईवे तो उसे करेगी ना मी तो सोन बना न त्रो ऐकी रूम तो मैं चाह करना GOCD तो करो हाईवे सीधा न त्रो ना ये बेमार तो के शाम तक मुझे चाहिए कोई को नंबर चीज़ मिनिस्टर ना GOCD साहब और ब्रिगेडियर साहब और मेजर जनरल हुई बार शाम तक मुझे चाहिए जिधर चीज़ मिनिस्टर कॉरम ने अड़ी चालो है काहे ना हाईवे त्रो सीमियों भी समाज तो लेते हैं बा अदु तो दे अदु ना Misalnya kita sanggup kermal le, aduna pun bahaya besar. Gamen na hana pulu BJP ki minister menteri mendo, aduga ha terama apa nasoi tahu re tahu deh itu pulu opposition du Congress pun na support tahu bikin nate opposition di pulu ikut ilage na ngai le deh ba. Adu pulu tahu tu dah ikut INDI gitu orang Delhi dah jantar matar dah ikut movement tahu jurur ni cakap ba. Pulu itu ikut jo high ni ne. अदिगे कोकोमी अमुको अदिगे अंगची ऑर्गेनाइजेशन लाइरी बपुन मक्से गमेन न लाओ हाय दना चिमिन कोबदा ओजाइबो बी तमोइबो बी माने दे तमो हायरने अंते वारी सांची लाइपाकी सुनि नंगे कांग्रेस की आगे बीजेपी की तोक्सी और नुदम पुंग तारे मखाई द चाम चामिन छ नत्रगा चाम थंगमिन छी अदिगे याम लागन खोंगन बा ओजोय यामबा अमु तोला पिउदना अदि डॉक्टर नरा अदुदगी निमा चालुवांग प्रमाणिको political party leader कोनी मकी सी कौरग मान तौबा अदि पार्टी पुन मचे कौदन NPP की हा अदुगी अदागी लोइना म कौरग याबो पोनेबा अदु तौदबनिना अखोना करमाय तौरग तौहनगतगे हाइबसिदा अखोना होनफम थोई ओके ए पामुंग सरतसु लाक्सगे लोशल कोइना तेंतना थंबियो खोगी पामु हौजिकी लाइरिबा खोगी टॉपिक दसु यारिबा खोई पॉलिटिकल डायलॉग ना मणिपुर की इशू से रिजॉल्व तौगनी हारिबो पोटसिदा खोगी पामुंग मनिसु से हाइक्रे खोगी अतोप ऑपोजिशन द लेबा दुगो अतोप पॉलिटिकल पार्टी सिंगना दे खोगी ऑल पॉलिटिकल मिफम से कौरकनबगी दमंगता रेडी तौरगदी लेरबनी कौरकतबगी वा खतनी अदु तारगदी हौजिक लेबे स्टेट गवर्नमेंट अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट ना मणिपुर की क्राइसिस से रिजॉल्व तौनबगी दमंगता इनिशिएटिव लौरकनी जो थाजबा यारिब्रा हाबो क्वेश्चन दुनी कमाय थमिनी हो तेंतंगना मसी मोइगी एजेंडा मदि ले इसमजमदा अखोइदा लोसन हिडन एजेंडा तो हिडन एजेंडा दिले इंडिया गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी न वा ngang हिडन एजेंडा सिने मान ngang अदुगा मागी ऑप्शन सिटी मान खाली वाखन सोखोइदम खनबदिंग अमी अखोइना हाइनिंग दबई वानी इसमजम हारबदा लोसन गे हारबदी याम कनो तोबनी अदु अखोइ सिना हौजिक हारिबा तमो मनिना हाइबिखिबतो अदुमाइना लोसन बेयाबा पोने मसी लेपाकी सुदोइना अखोइ पर्सनल ओइना आई चौकी की वानते मसी चौकी खंदन लेपाकी ओबि इशू से प्रजा से वारे खोले से मान थमोइद फावगदबने चौकी से कहीं चीफ मिनिस्टर से पुंची लाइफ टाइम ओइगदब कना मुनती लाइफ टाइम हिंगदब हि छिरोदब कना लेकिन अखोइ संसार से सिगद ngakतनी खुदमोइन हाइरबदा अखोइगी नॉर्थ ईस्ट लेबर स्टेट निपान चिता स्टेट मंगा से अदुगी मति नुगाइने लेरेसिटी नन बीजेपी से असम ने मणिपुर ने त्रिपुरा से बीजेपी अखोई मणिपुर से ख्वाई सोथरी मसी अखोई मणिपुर हिंगे बसी लाइफ पुंसी म नत्रबनी आइना हाइजबदि अरोइबदा याम समना हारके मणिपुर सिगी कन्नबा अमसु प्रजा नुगाइनबगी अमत गाइबु उपायति अखोई इसागी ओइबा रीजनल पार्टी में लिंखलका मदु लेरकांददी इंडिया गवर्नमेंट ना अखोई कनो तौरनी इकाय खुमनरनी अदु प्रजा से नुगाइरनी अदुना अदु नत्रदी अखोइगी नेशनल पार्टी सिनदी मणिपुर से मुख्यबद मणिपुर मुख्यबदने नेशनल पार्टी कछु वाज नुगाइ मोइद नुगाइ तब कछु तौरो हौजि फिबम से मोइ करिमो मी अमा अखोइ प्रजा मणिपुर प्रजा मी ओइन उतरे तिन गांग दो उरपगी याम उसी थोइदबा मसिदने बाइने थमोइ चाइसे मी अखोइ मीनी मखोइ मीनी अखोइ मोइ कछु खेनबा लेते अदुना आइना अखोइ चारा हेलबसु करी मुक चाद्रसु अखोइ इज्जत अमा लेनि हिंसी आइना हाइजनिमना अदुको अखोइ प्रजा मियाम सी वाखन ओंत खंदबियु हंतकी मतंग सी अमोहनसु लारोय अदुगा आइ अरोइबद हाइजनि अखोइ दिल्ली चटपै दरकार लेते आइ वाखन दिल्ली की मी लागा अखोइ उनगदमने अखोइ दिल्ली ला मी उनगदमने बा अदुना अखोइ के खाहोंदबमना 1970 दगी हौना सेक्रेटरी से मिजोन पिक थन लेखिबने मसीद अखोइना मसी खांगोदब अखोइसी तुंगी वाखनजे इखन खंदे यामन नुंगाय याथोना नुंगाय इफा मिसी इफा फदना दुम वे आयोंदा ना होय मयांग आइने 75 द कमिशन ओइबदा
अखोई कमांडिंग ऑफिसर ना ये पुरनचंद पांडे ना माजी करोली Sarat, you people are too easily pleased hai. You people too easily pleased. अखोई तो खचिंग दिन ना पे ले अब. मीना खचिंग दिन पे अखोई पीन बनी है ले अब. अदु यादी मयांग यदि मागी तबक तो मकुंभान तो होले. बिम अदु ना अखोई नसी सोई बसे अखोई नसी सोई बसिंग दिते अखोई नसी वापने. अदु ना हंतकी मतंग ये अखोई लोई ना मक अमुत पुंजा लगा मिक थोपी दर मतंग दिया और बनी हाई रंग लुसिंग. Okay, last one I was like that then tang am tang laksa ho gya hosiki leri ba issue se khogi issue ama lei tara ga de khogi madugi solution se adumak lei from the thoi adubu solution thina bagi mahutta khogi issue se divert tawna ba khona lei tara ga de khoi solution se pura ba sungam ngamoi dore be de khogi hosiki leri ba ongoing crisis se ge khogi long lasting oi ba khogi solution ama pura na ba khona ge hai tar de khogi leri ba central government am the state government se am the transparency leina thabak tora kan dai khogi thabak to se am na tangai fa da bra ha bani kamai thamini ga jata intana loshilak pada jan chan masi kano ni hajit lai ba center amadi manipur lenga ki lai film se politically yeng jo heta ga di both congress or bjp ko nata any kind of center gi lai ba ko gi national party sai da ko big brother lo national party sing si adu mainly india la ngasi phau da india man khata ma phangi le ngasi phau da sarkar pa lai si congress plus BJP ko sometimes ado moi alliance ado India du punja mo khale dewa ni big brother mo ni mo ni se sen ko le mo mama ya ma tani ga ko haina bi ni ko ano center na notice ki manunda manipur haiba state se ka yani ying bi ga haiba city from sense ka si ko na gyan ta ko manipur ling kha tamaga lei khaba matung ko manipur na India da magal ta ko matung ga si phau da lai phun se ga si phau da yeng ai mieng si kana gum khana building mathon khara phajaba saraga over bridge khara saraga chawkhale na tagana India na du yeng bi ga khalam badi ai adu ngasi phau da building mathon ma sabagi pirapa khudon duga fair counter da tagana manipur prajas no opagi magi chaitheng mayam gi record mayam duga yeng ga na 99% di open khela ine ko aju khamun ram chang me baduna manipur gi amata ngai ra ba aikoi solution ama puthok sai ta ga di aikoi le minari praja khunda minari fruit control de control mari except cookie na tana le hori ko fruit mayam je koi amato na punjam mi na kan da aikoi oiba one common voice amagi matung na one voice amagi matung na aikoi apun bagi oiba unity amna aikoi leiba adi tagak bai bana ro thodo othok sing je para ta mi matam oi aduna praja sing amato na punjam la kan da lei khu ris thena ngam ngani adu aikoi amato na punjam mi na kan da hajut lei issue mi tang da aikoi manipur kan da ijati frusun kan ba habe je sina awe ba khongthang oi kan da aikoi praja mayam punjam na kan da ga si de aikoi lawe haibe ya ba haijere ta do mi ta dre ta do mi su ta dre ko ni ta ga di praja sing gi ba khubam da aikoi miyam na sinagi ba du ma vote ki right ni na praja na ma du handok che de ado aikoi praja ni decision log je har kan aikoi kai decision log ji ga ba poto praja na free log ra ta ne koi upai le ro du na praja gi apun gi collective responsibility ma thok ta ha ba se thamjar kan da manipur gi le bi ri ba aikoi any kind of ko gi community ko ki imaging ikap thopi ro masih imaging nam dang ni ikap thok kan da le ma cha ma yam je Kaya ko thum bi ka na ngasi di manipur kan na ba ko thawang mi na khun jai thamjagi okay am nungai se koi gi leiba koi gi crisis se huzu phawa adum chatharaga leirabani na koi prajamiam se to kimati waribani ba maroi na koi gi internally displaced person sing masagi mayum da hanjan bangam jabani aduna political dialogue tongno su hotna biu state government am di union government aduga koi gi violence ki thabak su handana ba su hotna biu ha prajamiam gi apam ba leirabani aduna prajamiam su amutang oina punsin ba one voice ta punsin ba se tangai fada bo homni yam nungai se oza huma oza sarat wang mani amadi oza Gitajen yam nungai se ngasi gi akoi gi dialogue ki tharam se mapung fan bibitam fan bibagi damak ta sohana na thagat pa phongdok chari mata sida north window na sandok saba north dialogue lo shinjare ming tabidi ba singbo mu ka hanna khurum jari bosem natroga CBSE gi class 8 gi 10 fawa tamiba mahairoi singi damak lakleba January 15 dagi versatile coaching institute hata da coaching class hauzaragani hauzik manipur da oriba fiba masigi yenglaga mayam dagi khwaidigi hongba price da admission lobiba yaragani January gi tang 10 da form submission gi aroiba numit oigidoriba coaching institute asina subject khudingma ki tongan ba well experienced oreba faculty singi khudong chaba sing thamli loinana class 11 amadi 12 ki oinasu CBSE gi kosem gi foundation course yawning ba singi damak registration form thaba hauzare March 15 dagi sungsoi soidana class su hauragani
Hata Public Hospital gi hek manakta leiba Versatile Coaching Institute na mahairoi singidamak pizariba khudong saba sing asi lobiu. Ngasimak direct call tautuna akupa marol sing khangbiu. Pizariba contact number 8413-003-996 natroga 8798943689. Ningsingbiu Versatile Coaching Institute Hatana Bosem amasung tamak lakliba tang taramanga coaching class horagani. Jaf manana class 11 amasung 12 kisu lakliba Mars taramanga sungsoy soydana class horagani.